leJordane. So iBhayibheli lasifunza khona lesivetela ukuthi uma bafike baprofethi eJordane bafuna kuyogawula lizembe lase liba nenkinga, angathi mhlambe yini yakho sithala siyitshontshile sayigwinya njengelizembe lalendvodza le ligwinywa eJordane. Bathi ngivumele ngimemetele empilweni yakho ukuthi uyaphakama. iBhayibheli lithi emva kokuthi umprofethi aphose lutho yebazalwa into lebekumele kube ngiyo lentantako. iBhayibheli lithi insimbi yaseyaphakama. Angathi ngikhuluma nabantu bathi vuma manje sishumayele empilweni yakho letimvo takho elitshontshwa sitha titawubuya tiphindzaphindziwe. Lithi iBhayibheli emva kokuphoswa kwanaliya lutho liphoswa ngumprofethi insimbi yaseyaphakama, insimbi yaseyantanta. Ngivumele ngimemetele empilweni yakho kule simo lobukana naso njengelizembe litanta phezu kweJordane, kanjalo nawe uyaphakama njengemkhumbi kaNoah ebazalwa phezu kwazamcolo, kanjalo nawe uyaphakama like Jesus walking on top of the waters, kanjalo nawe uyaphakama njengaphetha teJesu uma kunguwe ngibide ngihambe phezu kwemanti, kanjalo nawe uyaphakama. Akukhathalekile iJordane lidle iminyaka lemingaki timvo takho egameni likaJesu, bathi sitomemetele egameni likaJesu loJehova lesimkhonzako uyabuyisa nalokudliwa esikhonyane. Siyabona nakuJobe timvo tathathwa tonke, but in the book of Job chapter number 42 timvo tabuya tiphindzaphindziwe njengelizembe lalendvodza litanta phezu kwemanti, litanta phezu kweJordane, litanta phezu kwenkinga, kanjalo nawe uyaphakama. Ufuna siyothandaza egameni likaJesu.